Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba sila serut kumanang mako kowe melo kimebu bepa lana-lana. Asekku sakti kanapa nomor urut 26. Asekku Sira Rahayu Musdalifah nomor urut 20 arwah. Lana-lana betuanna makaja ia rega malana. Bepa lana-lana mencaji paduangan sare kuamang pangkaukeunna malana. Nama baraka di sesena puang siuwae. Baha-bahanna ia naritu setengah olah labu pulu, setengah batu kaluku malolowe, gula celak purarau. Bulanna ia naritu pantama ila pulu, kaluku malolowe, gula celak pasti lama manengi bahan-bahannya. Baju bodoh kasa eja pantama iwae cedek-cedek. Baju bodoh kasa eja depasa becura laba. Bunga ni gubah tak dongko risip goreng. Lampai modelena ada bepa saula. Surah